kiša snijela, znači sad kad su bila. Ne možeš se mimo ići, znači zato što je duboko Evo malo rišćare da vam snimim ovog puta što je asfaltiran. Urađen je fino, kvalitetno. Jedino evo kiše ove su bile i zaista da je nanijelo ovoga kamenja. A i nisu, ja mislim, i kanali ovi završeni. Sve u svemu za naše povratnike ovo, elhamdulillah, treba reći, Boga me, ipak koliko toliko pomoće i u zimskom periodu, a i u ljetnom. Bilo kako bilo, puno je bolje, puno lakše. Eto, još ako buda da bi se izašlo na raskršće, to bi baš bio veliki pogodak. Ja se nisam sjetio skroz od Kapotine da snimam, ali evo. Pa idem polako, baš iz razloga toga da dolazimo na Prohiće, na jezero. Evo, pogledajte malo vidi, ja sam došao usred, jel? Ne, utorak. Pogledajte koliko je se spustilo jezero, a bilo je skroz baš puno bilo, vidi. Sigurno su branu puštali. Evo, vidite, ovo je naša Risića rijeka. Eto toliko. Selam svima koji budete gledali ovaj video i nadam se da ćete biti zadovoljni koliko toliko.